Carlosel polnud ideid. Siis korraks tekkis tal üks idee, aga see läks ka pekse. Vau! Nii et Fuck around the pussy. Wow! Happy feet! One more combo! Tere, ma olen Carlos ja ma olen Miikael. ja täna me teeme Chubby Bunny Challenge. Tõenäoliselt inimestele, kes ei tea, mis asi on Chubby Bunny Challenge, on siis see, et panen need siia sisse. Põhimõtteliselt meil on siin kausitäis vahukomme ja me peame vahukomme suu panema. Iga kord, kui me suu paneme, Chubby Bunny. Me peame Chubby Bunny ja siis kellel on rohkem neid suus, see võidab. Sul on au alustada. Squishy. Fuck her right in the pussy! Bunny. Chubby Bunny. Ma pole seda kunagi teinud. Chubby Bunny. 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 Oota. Chubby Bunny. Here we go! Chubby Bunny. No one has ever done that! No one has ever done that in the history of Dota! Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed. Oh, baby, a triple! Oh, yeah! Shots fired! Shots fired! What you say? Fuck around the pussy. Shut the fuck up, you meme-loving fuck! Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed. Kas sa vett tõid? Mine too näkku vett. Ja see arvad. Bunny. Selline siis kahtlane video oligi ja loodan, et teile meeldis, kui meeldis, siis pange like, kui meeldis, pange ikka like ja ma jätan Miikaeli channel'i lingi alla video descriptionisse, saate teda subscribe ida. Ja subscribe'ige ka Carlos, see on seda väärt.